kumno ban ad ke ya u follow button ha Facebook profile lane page de khulai pi parlo pa sa page video ha channel juna bat ba share ni na ko post ka por de mar pun ki parlo juna ki set kali kumno ban ad follow button ya Facebook mo de nan pni pi ha ne video de saya pe ha screen de mar ban la pi kwa ban kamera na Facebook komot ni dan kamban le tu follow button mo dengan pni pi kumno ban le ya u setting de saya pe ha screen nanti klik ke Facebook apps nanti dapat klik how profile mo profile nanti te don ne like link dot mo klik nanti tapi apa don hanya turn on professional mode te klik nanti te menta bila turn on yo professional mode ta nama suki kanan ta continue te pila pan ad hang tu de hakan ok kategori mo ko pi kwa ban yu ka sports ne food and drinking ne TV and films ne animals and pets ne te tam kan nuksa ngan ai TV and films sports te nanta home garden business and finance mo education and learning ne so ai tam ka to mo te I continue te ta pila continue tu baru khat find group tu ja to naik join group dile continue baik tenta kala alon tenta lalu blog tu kita cek ta following mata followers tidak kat tu mo terus pa aku sam subuh mata ta te kumno pat ban set YouTube pada page ane mata le ane like di kelan ane phang comment klik nanti nanti ai hanya ko setting and privacy terus ai setting klik setting dan nanti scroll support klik hanya how people can find and contact you klik hantu dan klik hantu who can send you friend request tapi ai hantu everyone ta who can see your friend list hantu PI public download everyone public possible connection no one telah dia teman-teman kita sampai hantu back dia klik dia hantu teman-teman view us telami follow button datang untuk te ya komentar tak video tangkan ini kepada nama ada kebasuk dengan pen EP tang untuk te next video dengan pen EP kumno bapin cek pat ya ki copyright claim ki bawan ha ke Facebook profile jampi lane ha ke page jampi ma te ha ke Facebook profile men on your peak away ha ke Facebook profile ha ke turn on your professional mode mo kamu pihaban unlock shwa laga lock ya profile jong pihaban unlock shwa laga lock profile kamu kanam wan gane ka features mo ka off no ya ka yau tu button professional mode te pihaban unlock shwa nang dapat pinsa laban on yau professional mode bapin le yo follow button pihaban on yau professional mode tapi pin on yo professional mode pada man on pihaban unlock shwa ya ka profile jampi te nda pila turn on yo profile mode cuba menta ki friend pikan samspa mode ne 1000 mode ki friend jampi naka friend ki kala followers na kim ratio ki friend rate la ki followers kenapa hadir nda pila adap kumba 1000 follower la batkan drupo minute watch hour mo pila lapan monetize ya kan Facebook jompi te gitu berkait dengan seperti hadir ya video te yang tangkat ini te next dengan pi kumno ban cek ya ke profile jompi la ka recommend ne am ban monetize ka don ne am ka copyright claim ha ka Facebook jompi te kublech bon la episode na video te sa share sa like lang but so comment jangan kayak gua pikwa bantik halor ka Facebook kublei sibut siajar mungkin sekendu yang haka wepan ke video